Good morning, everybody. Morning. What an amazing morning. We're worshiping in this beautiful sanctuary. We weren't here last week. This is our first Sunday, but thank you, Jesus. Community Church for accepting us. Well, Litio Faiai tous Faitao Nita, Fauta, Lesili, Silio Leanufa, Wafua ina, Mayeleta, Maya Tato, ina Wata Waitato, Wolfana, Waletua, Lemelia, Elelo, Aitato, Elalangi, Awan Lelo, Oya. Thank you, Jesus. Yolmato Pese Womol Nita Alpha Finai, it's well Tato Ekalisia, it's a worship time. Womato fatasi e alalanga ilo suafa Yesu wasilisili lava lo vi inga. Emanuia lo tapo inga nita yao. We are all together to call upon your name, Lord. It's nothing we love more than to sing, to give you praise, to bring us healing and your salvation. Let your kingdom come right here, just like in heaven. Lord, may your will be done. Lord, we welcome you. Yes, we welcome you. Come
Of
Let us pray. We rise to our feet as a sign of respect. We quiet our minds and our hearts because we are on hallowed ground. We come here to worship, but it's a futile task without your Spirit. So we ask that your Spirit come alongside us and encourage us so we don't perish in the process. If you mayanga pa iai, ye pap soino mato maoni maloto te todasi, mato te avatu e taulanga e pa ia mono mea malau fio. I lolo vaswafa Yesu wa waila mato te tau. Amen. Tato wa mata nei sauninga e pese o sauninga o pese lua i ngā rivi I tato nei.
tātou kalesia pēne masini ai, whionga te te whono, ma le mamaru i o lau, whataro whātu fo i lo whainga ruenga i sumai o aho, lātou whatua. Fo i o tātou tau ainga o lo mafuta mai lungole, upenga te whai langi. E ia musue le ao le kalesia o te watu e le ao le whatalofa. If you're happening onto this worship space randomly, this is the Second Samoan Congregational Church, United Church of Christ. It was Long Beach, California, but now we're worshiping in Los Alamitos because of the opportunity availed to us by this community here in Los Alamitos. And we come here with grateful hearts. We are grateful for what God has done throughout our ministry and continues to do. It is our prayer that as you participate in worshiping with us this morning, that you get a glimpse of that. A glimpse is all you need to affirm God's grace and God's goodness for all of us. Let us pray. Mo ini o mātou mata leli ie. Ina nei te o whale me lave mai isi atu o le ala. Mātou te whaalongo manino i upo o fionga. O au le upu lava le nā mai lava le amatanga na Faiai le larolangi. O le upu fo i le nā na Faiai le tangata i lo lava whatusa pa ia. Na mātou manawa lava i tutonu o na mātou i loa lea o le nei upu moni. O le ola ma le soifu o le tangata e le o la mātou lea. E mo i o se me alofa mai a te oe mātou te tapu e ma teu teu i ai. O le ola lava i o le tangata o le misterio. Na o oe lava e te sila fia mai lo atotoa. O le mai alo no umalau e kalesia e le nei tai ao, mātou te fia pai atu i le ola o ola, le puna o le vaiola, le puna o mere le uma e mawhai o na maua e le tangata. O le mea le nā o kopano ai le nei tu la ma le afa. Se whawhiwhi le mua mātou tangata lilo i tutono, ma mātou whalongo atu au e whetalai mai au wala ese ese. Si atu lewe inga mal whaftai i a te oe le le ie. Ona o lo lima te ita ina o le soifua ma le ola o lau whanau. Sa ta ape masara lau i mātou i le lava yaso i whe au ma ngā ruenga. Whe au whaitele ma whe au whaiteito tasi. Sa lilo fo ia i mātou le nei mafutanga. Ale neu e ao poto ina i mātou le nei tai ao. O i mātou o ona. Whasifo atu i lau fio. Ma la mātou te talo le li i e se e talia mai la mātou tapo inga i le nei tai ao. Whaftai le li i e o no le ola whafowina i ta māma tina la mātou o lotu nei. Le malosi o lo maua e tupulanga te la vau ma le malosi o le nuku. E o fo i lava i whanau ma pepe me mea. O lo mātou moli mo wina ai le ola ma le soifua mai a te oi. Me le mātou te whaftai alo swafa. Whaftai alo le tulafo ina mātou. A mātou mafo fau le lava yaso o mawai. O mātou vala. Na mātou i loa ai lea o le nei mauti noa. E le mawhai lawa e. Lo mātou vala o na tu ese ina i mātou ma le lofo la o fio. O mātou ma na tu ai upo le whaisalamo. Pe whai i mātou apa au ma mātou lele atu i le tuli inga o le lalolangi. Pe fofola so mātou whala i se oli ma mātou na nofo ai.
Le mawhailava ia mea uma o na tu ese ina mai I mātou ma le lofola o fio. Me lea whaaftai le li I. Whaaftai ona loto singa I ai mātou. Whaaftai ona o iloa ese o lo mātou maua I le taimi ma le taimi. I mea fau mātou te experience ina. I mea sa mātou le iloa a o mātou iloa nei. O mea fo isa mātou iloa a o mātou iloa a tili loloto. O ia mea umai mai a te oe le li I. Le mele a vatu e la mātou whaftai I a te oe. Le mātou tatalo I a tupu pēlo mātou fia I la wekalesia malonu. Ia langa pe fo I o mātou langona ia sa ili I la o fio ma le loloto o lo walofa tu noa. Ina ia se mafu anga o le soifua ma le ola o lo nuu ma la wekalesia ele nei larangi. Whaalongo I tala I maliu ma le oti. Ona mātou manutuaina ai leo mātou au ainga, ma tau ainga. O lo ala whai mai le nei tai ao I whanoanoanga o no mafutanga o le petia. O mātou tatalo le I e whamaise o awa lofa. Whamawhana whana ia I la tau o tutoe. Whaongaina fo I ngā ruenga le kalesia. Whaima uala e moli atuai le tala o le lei. Ma le lenga na e samie lo walo I Yesu Kiriso. Ne oane I o mātou whanonoa e pe tangata o leiso latou whamoemoe. Mātou mautinoa le awala fo I lava le tasi mātou te oia mātou te taua tuai la ni. Ia mātou le nei file mū ma le nei mautinoa. O le oti o le tangata o le tua. O le mesiri le muia. O mātou tatalo le li ene I whaongaina me tutupu I leo langa o le tangata te tasi. Whaima awala mātou te lata atuai I a te oe. Ma mātou langona lo I ai whatasi mai mātou. We give you praise and honor, Lord. We give you our hearts. We open our minds to you. We are present to your presence here. When we look at the flowers on the table, when we're mindful of the life that is in us, we are present to your glory. We close our eyes so we're not distracted by other gods. We listen to your word because the world was filled from your word. And the word was in the beginning. As we worship you, we ask that you continue to come to us in different ways, so that way at the end of the service, we move out rejuvenated. We disperse knowing that you have touched our lives and that we have touched yours. Mātou whatu ese lele ia o no mātou o ngasala. Moti noa ia I mātou o whamangaloina mātou o ngasala. Wana maliu lava oi le sa tauro o mātou o ngasala pēr. Al mea o mātou langona lele ia. E ui lava ina whamangaloina mātou o ngasala I le ngā ruenga na whaiero walo I Yesu Kiriso. Elo te tonu lava I mātou. Elo whatuatua lava I mātou, ilo whatuatua la vea I te tau na mātou whatuatua ai. Ina ia whaato toa ina whamanuianga. O le tuatu manu malolo walo o ke riso I mātou o langa te tutasi. O le melea o le nā mātou te whatu ese atu ai. Whatu ese atu o na ua vanga no fia o mātou loto isi atua. Isi mea whepulafi. Isi manu lauti e tau mawhai e whasese I mātou. Mele nā mātou te lotu mai ai I lo whale tāpua I lewa yaso ma lewa yaso. Si e whakma maina o mātou loto. Te tala o mātou mawhauwhau. Ma ave ese atua o lo mātou tāpua I ma whamoi moi I ai.
Whatoa mātou whamanatuina le tuatū manu mālolo walo o Iesu Kiriso i le tunga mau. O inana te talai mawhawhau o le rarangi lua whetau sanga te ruai. I le isi fo i whaalinga fau o lau o fio. O le atua e ta mau ainga masosia e na whamatiwaina o ia e na ia whatamau ainga ina i mātou i lo matiwa. O le atua ma malu ma maua lunga e na nuti mea whatasi ma le maua lalo le tangata. Ina ufina ngalo lofa o ia te pena se whaolatanga mo i mātou. Fe aule na o le tuetu manu malo la o fio mai le tunga mau ma le oti. Le mele na o le oto ia se tui o le tunga mau. O le oto e pole fo i mātou pe a umalo mātou gola. Wa o mātou mauti noa. Whape ona tuetu manu malo la o fio le tunga mau ma le oti. E whape na fo i ona mātou tuetu manu malo i la le whatutua. Me leo te talo i au ngā mātou tāpua inga ma whaitau ngā tusi. Talo talonga o lo whai lewa yaso ma lewa yaso i le amatanga. E toi whawhangu mai e ia i mātou le nā manu malo. Mātou te manu malo ai fo i ala i le te tonu ma le whatutu. Au leila se upu i o mātou mutu whaauta o walone e si la fia ma mamai o mātou mana tunatunga. Tasi lava lo mātou whanau naunga le li ie. Ia mātou whaia lo fina ngalo. Po afo i lava o mātou manatu ma mea mātou tili lifa i ai. Po ame o lo atu ngalu ai tangata lava ia ma mātou te talo lilo teito tasi. Au le nei lava le te talo o te talo o mātou te tuina atu i ate oe. Ia o ngā tasi o mātou manatu ma lo fina ngalo. Au mātou tala vou sa tele na mātou whaia mea mātou te mana na o ai. Le o mātou mātutua i la le nganga o mātou mauti noa ai le nei upu moni. Au matasi lo mātou manatu ma le fina ngalo la o fio. Na ia i mātou leo le file mu le ta ua e polo. O le file mu e le mawhaia le mawhawhau o le tangata o na whamatala. Le mātou te taro le le ie i au ngā, i mea tutupu le mātou o langa i lewa yaso ma aso lewa yaso. E whateita ia i le o matasi o le mātou manatu, ma le fina ngalo o la o fio. I mātou lotu mai fo i lo whale tāpua i ma mātou whaita wina upu mai o fionga pa ia. Ma manino i ai mātou po le a le fina ngalo o la o fio. Mātou whaalongoina i le bomuina i Iran o Israel. Maua maitala i le whaumatia o le ola ma le soifua tangata. O ne te tau lava lao na mātou whisili po le a elo fina ngalo. E mo i mamao i atu no. E mātou te langona fo i le ti ngao le loto pe a po mai nisi. Mata mai nisi i ai mātou. Pele o le ita ele nā o lo ia malo te tele. E ofo i ai mātou o lo mātou whataita ina. O le mātou te taro lele i e maua lo mātou malosi. E whaia i mātou le ngā luenga na i mātou lava e mawhai o na whai. O ngā luenga le i tutonu o mātou loto ma manatu te tutasi. Le i mātou ta apea i le neiva i aso. A whaia i se alofa o na ua mātou walo lofa. A whaia i se tuu awa noa o na ua mātou tuu awa noa. A whaia i se whamangalo o na ua mātou whamangalo. A i se loto ua suia o na ua to a anga i mātou e sui o mātou loto te tutasi. If we have but one request, it is this, that our will coincides with yours. That what you will for us in the world, that is what we acquiesce to.
that what you want for us is what we're willing to do. We ask that you continue to give us insights, and that you continue to give us the boldness and the courage to discern your will. And as we go out into the world this week, we ask that you equip us to align our will with yours. Ia le mātou te talo whaitele le nā. So se mea o lo mafuta mai ai tangata, i le nei sauninga le li ie. E tofu i lātou ma whawhita oli, na o lau fio e te sila fia. La mātou te talo i o atu le mana o mātou talo taloa. I whawhiwhile e mua i le vevesi o tangata. Ma i maua e lau whanau whatutua le file mua o lau fio. Nā la mātou te talo e alatu suafo Jesu Kirisu o mātou li i mono mātou whaola. O mātou wole ma wala au atu ai. Amen. Nā tātou te whaawau le sauninga i bese o te ina i tātou e awhi bese. Salamu bua, salamu al-sukuru.
us to give and to give voluntarily. That is our prayer as we offer you our tithes and offerings. We also offer you our hearts that you would receive it. O lava le li o le tamau ainga. Ni whamatiwaina o ia o no le tangata. O mato wofo ina atu tupe o mato ngā luenga o asu te tasi. Whatasi e mai mato lava. I ve matauranga e pa ia ma malia ia te oe. I lo suafa Yesu wa laila mato te tau. Amen. Le fionga le tua la tatu te wina. Tu si filia le manalia luka on tau pe gospel fa. The reading this morning is taken from the Gospel of Luke, chapter 24. We're reading verses 36. Ukarus fufatos fuono e foi upoe. Fas fuiva la tatu fitau foi Faiai le ngana Samoan. O tautal tala I latou I nei mea, o atu mai Yesu lava I o latou luma. Fetale atu fo I oia ia te latou. Sa le mea o oto watu vale ai. Sa fo ia tutupu ai masalo I o oto loto. Ia oto wapai mai o lima mo pai. Awa o lava le nei. Ia oto tamu mai atia. Mai ia wapai mai. Awa o lea ngai lea isona ano mani o nei. Ia o ame o oto wapai ai. Au le te tonu I latou. No oli ma uofo. Fetala atu oia ia te latou. O ina e ni a auto me ai. O tango ia I ai, matau mafa ai o latou luma. Tātala ina le ia o latou loto, le ia latou mangona ai tusi. Ina ia tala ina fo I le salamo ma le whamangalo ina o ngā sala ina umaru. Lona I ngoe a mata mai Jerusalema. Ma le whaupoe fast food river. Ia te maile tu e ala tatu whetau ma whanamolonga I upo ana whioma pa ia. Tuma watu pe ia te ia na lava vi ina. Nei se ia o le whawavau lawa. Nei ama noe multe le toele whawhtai na tatu o lotu. Tu sama le taningo le tatu tofi ilwe yaso umawai le suma tu ina ia ke reti. Faiai mo le whatua. Mo fo I tala fifia e lo tōwang le leila o ona le tua. Le vi inga lava I le tua le whai titia. E whanea wa noe whaftai atua I le tatu I kalesia o no loto me alofa. E mai pe fo I mo ma ua ma le tina, ma le whanau, ma le ainga I lewa yaso, I le masina, ma le masina. Nana au I le komiti ma tu ina mai le tutusi. Maro lava, tausi whengainga. Wala te talo ia whatutumo e le tua malo na nganga pa ia me o tō whangau ngau.
tua, ma le tātou nofu ai. If we have no if after you tuai, the community sai nei Emmanuelu suma Yahui se noa maltina Irae. No fama over ai falenganga ona o mauti noa lea sata pena ele fefe aolo tatu ia nei. Le toi poma la ia falelave o lo tupu le tatu falesa wa tole tolu masina o tatu sa ili. Ena o maua i tatu ia le avanoa lea ona o ese Emmanuel. Ele ko tatu sapi nei. No fo mafo fau e pe ole winga le na o mea. One of the themes that I wanted to discuss this morning is this whole idea that you cannot give something that you don't first have. This property was occupied by Emmanuelu, the Reverend Uisa Noah and Lulu, the Falatua. And they've been here for 8 years. In December, they gave this up. That was about when we had the fire at our place. And I'm sharing that with you because if you really take a look at your life and how God shows up, you will see this truth. You cannot give something that you don't have. You cannot give something that you don't first have, because we all come with blank stuff. But in the process of first having, then we're able to give it up. A tātou mafofau le tala lea na tātou whetawina, na tātou I loa I lea o le nā upu moni. Si tanga I foi, whatoa u maa soo e to lua no I e mau na whenua I maleli. Saurola I o le li I le mea lea. E isi mori mau al whaevangalia whamai o le upu mua lava le li na watu leo le tangata. O le ia o tō manuia. Lelo whai mauru tala o le tātou bulletini le nema yaso. Peace be with you. Mai lema whai ona a vatu e le li le file mu. Se vanga nā ua mua ona iate ia. So mena tauna talia e tātou le upu moni o le upu moni ale nā ma le whamaoni e lema whai lava e se isi. Ona whasa se ina. Ale mua ona iate oe. E lema whai ona e ofo ina. That's a self-evident truth at all the levels. This is a physical space. They had it. They gave it up. They gave it to us. And now we have it. But this also holds truth psychologically, emotionally, financially. Unless you have it first, you're not able to give it up. You're not able to offer it to others. So if there's any heavy lifting in, let's say, accumulating things, aggregating assets, diversifying your emotions, it is you need to first work on getting it. Pero momorna, a tātou wa ai ile, so I fua ma le ola o ke riso, a me se ale pasiona ile vai aso le nā, ino sia e dangata, na pepese o sana ile aso lo pama, ai o ile sufare ile vala au dangata I fasata ulu. A te iwo, o te tū o ia whamaila na upo mua lava, ia o tō manuia. E whawhewhea o na ofo atu le li ile manuia pe a le mua o na ia te ia. Pe o le mea lana pe e paso ai tēne tangata e mo oea mau
tātou te iroa lelei, o le upumoni le mea lana. See, Christ was able to offer peace and manuia to his enemies because he first had it. He first had it. And this is the worst thing that can happen to the best person, what they did to Christ. But yet he had this peace that he was able to offer his disciples. Pero manatu mo mole na ele mawhai o na e ofo ina atu. Si wangana ua mo na iate oi. So a Filipi fo lale negative. O le mafo anga ya lai ona e ita. Ma avatu le mataua inisi. Ona o le iate oi. Si o le mena, o le pelu e whatau ma ai ona i tu. Unless I pay attention ai oe le upumoni le na. Unless I loa oe matalia o le upumoni le na. Yeah, then these things will just rattle you around. Ele mawhaia oe ona control. Ona lilifa oe le finangalo le tua. Ele o mawhai ona onga dasi. Lo loto ma le finangalo le tua. Ai se alanga ele talia e oe le upumoni lea. Ea le upumoni. Ele mawhai ona e tu ina atu se mea le o iate oe. Filipi fo le tupe na o mea na te tu ina atu. Ona o mea na paua na o mea o lo iate oe. So e pe o me mo mua le na. O le manatu lona lua. O le mea lea na tau mawhai le tu stala o luka e whapula pula. O le winga o le uputino o keriso. Pero mena lero tau mawhai e luka e whapula le tala le na tātou whaitawina. A fesili tangata o le ale tu ai ngā tino na toi tū ai ke riso. Whamele si mau o le tino whaale nganga. A tātou whaitau lai le luka o na whaseseina. Let's say, o na le ato o doa lo le o le manatu le nā. Ai sea, wafo ina fia aile li. Wafo ina aile tunui a so. So e le ato tole le tali le na o le tino a nganga na toi tu ai le li. A whapefo i tātou te tali o le tino e pe o na tino ai tātou. O na le sao ato toa fola i o le nā tala. Ai sea, o wā ele o sei tia le tino le nā e tu la fono le taimi ma le no fuanga. Lana i le ala i e mau, ia le wei i Jerusalem. Te puni whai te toa, ai ma liu mai ai le li i matui o lato o ngā tutono. So if you say that the body that Christ took on after his death, the resurrected body, was a spiritual body, that's not a totally accurate answer to the question of what body did Christ ascended in. And if you also say that Christ's body was a mortal body, like you and I have mortal bodies, confined to space and time, that's not quite accurate either. The correct answer is something transformed. It's something in the middle, something that's able to be on the road to Emmaus and in Jerusalem at the same time. It's a body that can go through walls and closed doors and closed hearts. That's the transformed body of Christ. Now, we don't have those discussions anymore because we've known the answers. We've studied the Bible, we've deepened our relationships. And let me just say, scientists are now catching up to what we've always known for a long time. Quantum mechanics now is able to discern two particles existing in two different places at the same time, simultaneously. But we've always known that as Christians. You, as a person of faith, have this ability.
We have access to this technology that now the scientific community is finally catching up on. In 2012, they isolated what's called the God particle. And the God particle is this particle that has zero mass. And it's very unstable. It's very difficult for you to discern that unstable particle that has no mass. So what they had to do is they had to clash two photons together and then measure the outcome, measure the splintering of the energy from the masses. And that's how they were able to discern the God particle. I'm saying that to say this, that God continues to reveal God's self to us, which is my last point. God is still speaking. Are we still listening? If ali fo mai pele tua ia I tātou, e mo I lava e leo ia I tātou le te leo nisi mea lofa ina I mawhaiona tātou wofo ina atu. Ai lofa ali fo mai pele tua. Ma navale e fo, wa ai atu le tupu le pepe, o ina tātou te loa ai o lo soifua pele tua. Le fe o tātou whaalongo atu I development of scientism. Ia le hau tātou mauti noa. O le mafu anga alaina o mai tātou I le nei fale, I leva yaso ma leva yaso. O lo tātou fia pai I le tūpao le la e o le li. Pa I lo tātou le tūpao lo na la e. Fa mai e utu fia o tātou tangata au ma vale. Le sosia, le manuia, mai loa ese fō le nganga pa I o le tū. Ia, o le tātou launga le nā. Whai a tātou wō I le lorolangi le neiva yaso, o le manatu le nā ma le whautuanga whaiwhi au. O le tapuni o tātou mata o tātou le loa le whaali fō mai o le tua. O fwoi ni tā whatupua ina ni mau o lo ia I tātou wale ngā le mulemu o ina ngā ngā le tua malana ngā luenga. E tātou te tonu ma whatutua ma tātou mauti noa. Wa tō ke riso nei le tu ma mau le oti. Wa ta lai ai whai tutoa. O se o lima, wa tanga loa ai. Ia ana whamanuianga ia tātou. Ia I manuia tele tātou kālesia le ta ape masara lau. Te minera tātou whai ule nei saunina. I pese o saunina o pese. Fili
After church next week, we will have our youth gathering, let's say. It's been a while. Now that we have the facilities and the time to do it, let's do it next week after service. Let us pray. We have come to the end of our worship, and the message is clear. If we don't have it, we can't give it. And the sub-message beyond that is that you continue to give us. We continue to have more and have anew. And to the extent that we pursue it, that we ask and we will receive, knock and it shall be open, seek and surely we'll find. To the extent we do all that, then you continue to come to us afresh, so we can continue to offer others your blessings and grace. Let it be this week. O mātou o ili si uia ra tāpua inga. Mātou lafo se watu le ngā ruenga whewhai pēr loa ngāna pa ia. E whamana lama le winga moni o whionga i o mātou tangata ngā lulue. Le mātou tu ua. Ia tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou li whao. Lofa muti vale o le tua te maa. I mafutanga le motusia maloa ngana pa ia. I ak mātou lea malau whanau le lalangi au au. Nei se i o le whapavau lawa. Amen. Wow.